Mwana musaisia umundu ndini wa kilungu kicha kuchendete cha uyani uyava mutongo TV ngwatani ya mukamba na thoka wote ila ikaunti ya Makueni valatu kwitha tuinene nomwe ulo thukuma wa electronics kana Kuseuvya syindu cia Stima neta wa Steven Mwema tuthi tunene nake. Na indi mwenda musaisia kalivu netwa likavanthe nene kenda tukune uya wa Kuseuvya electronics na indi no wisi obasekela kitawa ku manufacture ukesethia ati ila cia thoka cisioka ona no so basimwe akasikia thayo mpaka akaita neta wa Steven Mwema what in that adunda nesa neta Benjamin Malonza yue we are electronics kwema we mengi muno pe ndo mathe ukasema ko yoba hote wanzia makata niki woni electronics nani electronics nondo kuma nemo nini yaani sai yakwa yaani nikindokela ne ugandienda ni chaucha kuona sema munini peka indoweka au kesethia kandike kuona ni electronics ndine wapi nemo nini na ekolokolo nina connect ya mata na kola nasema kama mengi ngoba ne makama ingi ne thia ipengele cia syindu cia letio na kala no sanitie ono mundu kai musini kwa ni syindu namba nisi cia syindu cia electronics womba ne kindu kila kinene biwazo bikana kindu kila kinene biulika na waseubya utambeta kwambe we electronics we musi yule womba nasema bengelezo kindu kila waseubya muno kachona nicho sindila na sobya ni muno ni maletio womba ni letio wa musobya na ndo na yani na ita wesindu la seopyo usomera kana utambeta somera ya somera ane wasi somera ni somera yo na ndia college na ka diploma yani yuni nena mundu na mwetu mera diploma nike de diploma electrical na electronics engineering ndio to mundu to ngatu no never una diploma you nike de diploma na kapita diploma yakuni aza tango electrical and electronics engineering electrical and electronics engineering mando Stima ko mundu mundu enda kwikate uyono enda kwika uyono lazima asome kindu tukita electrical and electronics engineering ni lazima usome lakini unaanza kisomo patena passion patena alamea mundu mena mama tumamondo ayeka kendo na kikafaulu aya na you andola wasoma na mo electronics andola mebu onde maso andongi kana ila wasoma na andongi maso mamande kwe kana maso mame yandike ni mwe bathukaniti you personally nye ndiambia kusoma na soma ni andikwa lakini nondo nethiane na nenomani anona bandu bakwandikwa no ne yandike nona detenga andikwa lakini ngona ndeuteleka ngethia kanisyoke yani wako nondo ngwebwa YouTube ni na wala kine bezisi za kana ilani tana kwa imani ne yandikite you asio mwiro soma na mwangi onema kodile yani undusi wa masome ye mathikwe kama ondo wangi bezila wayo mbinge bi wandikitwe ni siana ani ngwengili that mana yo kintu that ndu patalo narala sia wa biru sina mie kana sia osia mu izuna nanga we ne company ambandike Nairobi mande ba per month kwa mwe ngili that na wakola we hai tiko manisha ba the kindu yue yono wambiyende wewe nambise last year mwako sio na betie nambiye 20 last year tune mwaka yake na 2020 of which that is you kwetha neba na bingweda bandu bangi omwako su wa 2020 pa shimo huo debe state to shimo nibuni wana bingweda lakini ndo wa catch up whether you ndo wa pay customers whether you na customers inge ezi mutsomu we mundu na diploma na we catch up we manchara ani manisha ukeseda we ndo ushika byo ndo ma customers kutima inge mono okay whether you know ngino bala yani we agumelete na kuya kune nomba sio koma kolando mekala ko ino ngino ronga we akosokoni wasisi cha uyoka pa pedora bani wote but be kasito kapo pa ikasitoka ko yani pa ikasitoka kala ndo kwa seneka lakini to pane na pathengane na ba pathengane na onwa pathengane na onwa primary school bakube na kwanza kikithao kiawa wa consider cha uyoka ba for one kila nambia consider ni namba kwa da bandu
ende yuna kwa da bana no ba sio pensia no ni be lando inge na yun no get at least no make something na ila wakiba something yambe weke something yo na jiga wagi ndo jambe ni bingwa uyo yambe nambi uya wambi instantly wakache up instantly yani bugwa abo uya wambe ya na ndo zidu nika nambi na microwaves ndo nambi ze kusobya wa microwaves ukamba bya ndo mapro microwaves isi ya ko byubele yebezi ndo yututomea ku byubele ze to microwaves kageso wage kama ne zone zeta lakini ni zona nambi ze nasio nisi tayari no isi microphone ndo jeka I know kila kitu si nimesomea nzomea teko nisi kila kitu mthanambe waite we microwave na tegwe microwaves na so ya saila ya silver ko gwe yu we the no na ba mumba kwani ni kule muthanasi ambe kwa tukumia pesa na tukumia pesa nzio ona ndi we ndo zian lakini na tukumia pesa nzio nasi ape tukite silingi 150 muthanasi ambe na basa sembinge ndiko kondombea wapi da wakaindo we are skills we are all money uzitu ithukumana na maundu ma losses tuthukumana na maundu ma profit ni kule pe mundu utesa sabuni ukaisedia sabuni or kitungua to limitation sia ekakuwa nikenda ukota kwa the profit na we mundu no gutumia ula utweka wake yu wa kusovisa ndo ino kwa to compare in terms of profit e profit margin difference nene na muno yetha yene nondo mundu kunengane umani mundu umani yani witandithagwa ni kindu kirathela lakini kindu cha kuoka tene zi ukita kuwa na mbesa nane kana ukatandithio kwate cia nondo muna lakini ketha ni undu wa mani undu utweka withine waku ucio cia macia manene nondo uzindo kumania kindu kuma nacio akili na kutumia moko maku na bina ketha ni vende kabina wekela waku manzani chao mostly no neme kwa nondo ketha ni kindu kenda kwatendewa kindu kenda software ketha ni machine ya mundu no ungamea space no ungamea sindula siendeka soja kuyetha ne kuthukuma ni gumia otweka ni kieba sindu cia mundu cithukume ni kule pe ngiona ni waya magundi ni moto ya radio yakwa na either ithukite kaindo ni kaito kwa kisungu capacitor nisi nani ke exist ya mtheni wa mawaya ma electronics kebo tu kebo sio haya uya simu yakwa radio yakwa ithukite capacitor na natwa ngiwe ithukite capacitor no capacitor kaina thina no kawaya kele ketibando ayumia capacitor ku ayote na yuko nde ya inde capacitor yu ambiki yo radio ne kwabo kwa mthenya kuna mandu mena tama muthambosi you anyway azina mundu methia wa ngenda kwikia muno no mundu methia wa nondo nize we mandine wetha we mantha mbesa tu lakini mostly kila kitha tu after kila tu itharu atini customer yani wengo yake pa munanga service bora yani wengo yake you know with na ko lakini wane wa ndo wogia we yete lakini we yani wengo yake wande capacitor kako ne ani we no sawa lakini mostly yuta ba kwa ni gwa mela ngusovya customer site kendo chake ni gwa ni confident ni na kumba wo boko maweo ko ni gwa mela customer we ba ni muboko site akagwa kendo chake akathi anaweza wa ndina sindo binge monondo sindo jomba ni aba ndo customer kala makwita ni kule wathi kwa ndakitali au thi ma temperature akaukoza sample antakame akadiagnose kama na white chao kithawe na white mukeki kana chao yuo nye pasi mu yakwa ne tiethe na kana radio yakwa ne tiethe na ufa open na mwambite wa meta microwave microwave yakwa ne tiethe na nikile na kile uketha ndo pyo ba na kwile lava wekana u diagnose yato kama na thina mo kindu chambe wandete ya machine yaku in boku no wamba onda vya thina nemo iye kata kokupe no zino na mitumia no izo ndo tumia aimo uga ufesia wane kilile ndio nene ona kandi kwa muka kana kiliti huko kili izino nzemu ya yu ne mana itwambe yaba yugila nika peke na mugiro kumanga thina ndine wa machine so wabundika ku ya college kwa gezondo kita troubleshooting kana diagnosing the circuits diagnosing the circuits or troubleshooting the circuit kana kumanda thina pala we no wakendo chako diagnosing the trouble ni sawa twende troubleshoot the diagnosis so you na mina kumana na mina kuisa thina ju
Yini wane mana to ibani ata ngamana ne dokumata andio. So you ila diagnostic usiacha chaona chonde na hii machine. Ila do dokuma peka samuka. Kato keta mita. Mita. Niyo mita ila ndethe ya sekumana. Mita hiyo? Ni mwito mita multimeter. 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 Okay. Yuka nina koka. Kanda bazekala kendo kena. Kana ngatumea ku troubleshooting. Yundu meta gililane nayo. Ngamana nailo thima ba. Nailo sise chao. Chalo nenga chao. Niki usiacha chao nacho. Kegi thima sendu minge kidono thima mwaki. Kana no betete. Nikidono thima kana wayosu. Nuraite mwaki. Nikidono thima. Wewe sasa itilikele kate. Binge tilika kate. Nikidono thima kasamo kana kathima kithimo kia nata. Mwaki wa witha wanu. We anata nika thokome. Wa minana na bai. Yu umana hata kendo kini te silingi 250. Kini cha silingi 10. Kendo jambe ndo sia sendo kendo chuo wiye. Ndo kendo wa wiye na ngili 30. Na kendo kengi wa wiye na ngili kana wa ngili omwe kana mana 5. Sisa kwetha sio ndomwe. Ndo pe kendo kenda me kwata ngile handling. No kwata nga sindu zini betha risking. Kuto wetha sia mpaka twekite risking yo. In case kendo kia pen ndi kwatanga machine ya kutona kwekata. So sindu zionde wetha twekite ba. Ndi na kwekea quotation kana na kwekea masab machine lo kwenda. Tuima na yune kwebethiata. Lakini betha be ula tho wambe nikana twanena nisi betha mathweli tho wambe na ile twanena neza. Na ile kwa mundu mwisi. Komo. Baka. Mabela ondo sometimes lakini ndimo no yani tuenda ndo mono ndo. Nizo ne boya. Ni kule. Pethano kwa ndo weta. Kwa muthina musio we wa electronics not totona kwete kindu chana. We wa electronics we there wana ndo sakwa sia we sokwa takena. But kwa muthina wasi betha muthina methoku muthina kawaida kwa muthina la musio pi. Kwa muthina la musio sometimes anakwate ili mwanza. 7,000. Muthenya omwe? Ndibe na kelo choka nono yu kairo systems tabundi nona punza pe keyboard. Kairo mixers no sindu sina toa. So go recommending kwana kuisio pia nisi okunanga masio mambesa. 7,000. Kwa muthenya muthuku. Kwa muthenya la musio. Muthuku tuthi muthenya muthuku. Kwa muthenya la muthuku ndeza kwenu kawa tana manarano. Kila muthenya? Ndeza kwenu. Kwa hiyo kilango no tendete ni pesa. Ni pesa. Hey, nokule no ni recommend ingambise uya wami ndo. Lakini ndiambise ba hapa kubi nono. No go recommend o kambise. Lakini you tisho ya kwetha no ambise. Nikilona ngano. Nondo thukumano because ando menda thukumanesa. Na thukumano nesa. Manda makoka nangi. Manda makatolo wa pepundi musio. Makatwa upo musio. Pepundi musio na mbikie. Tuthingo twaebu. Onangi makuma kwa. Oweta pundi u. Ine twa Ben. Na bako betwa Ben Light. Ben Light. Aya, tutana mbo mina peka sorry yo nanenga. Ayuwe mwene noto no so byo ka amplifier kuma mwambio mpaka kakadhela ati utawete bandu. Pe components. Pe to samuntu inge. To components. Tulatu to mwage no chuki yumya wasi. Ai magezi lazima wewe sile kono kwinge. Ondo okela kionde kedo ko maana omwaki. Ona mwagi no wewe masya wasya. Okatwa kwa speaker. So manda auto components. Pa negede sendo binge to seta ma capacitor ngeke ya. Kala na moni nawe ta capacitor resistor. Ba resistor ngeke ya ma MP3 kit. Ngeke ya ma troubleshooting kila kindu chonde. Troubleshooting is kala chikindu kingi. Is yethane kwa ndizawesi ndilasi na mathina. Nona ta wiki tembaka diagnostic. Aya, na you to ka uketa hata kayu. Ka uketa hata. Yeye kwa ni meta extra bass amplifier. Nondo yena pina mwingi wa bass. Kwa umete tu. Ne move yamu no. Nondo na ito mutongo TV kilungu cha uya ne uya. Kila kitongo iti. Ne move yamu no. Sandi. Naindi mwenda musese pone bota vika muthia wa kilungu chambe cha uya ne uya va mutongo TV ngwata ni amukamba nita wa Steven Mwema. Ino ni inverter motherboard na ino ni amplifier namba kweka na motumeta diagnostic nikendende na mina netwetha tuikomana na mutaalamu va studio tunanasema ndo mavya sala twethiane.